Poštovane kolege, dozvolite mi da vas sve pozdravim i da ispred drugog projekta Razvoja zdravstva Srbije, Ministarstva zdravlja, zahvalim kolegama iz Lekarske komore Srbije, čiji sam i član sam, posebno direktoru dr. Diniću, što je prepoznao važnost onoga što su projektne aktivnosti i na neki način današnji skup doživljavam kao početak ovog zajedničke aktivnosti i konzultativnog procesa vezanog za uvođenje novog načina finansiranja bolničkih sistema u Srbiji, ali i za unapređenje postojećeg načina finansiranja primarne zdravstvene zaštite. Tokom cele ove godine mi ćemo zajednički raditi. Razumeo sam da je ovde prisutan veliki broj delegata Lekarske komore Srbije. Mi ćemo stići do svih podružnica, nego da smo sproveli taj konsultativni proces, jer se još uvek radi o pilot projektu u kome testiramo odgovarajući model implementacije pre svega sistema dijagnostičkih srodnih grupa, ali se radi i o ovom delu koji kolokvijalno često nazivamo kapitacija. Što se tiče uvođenja DRG-a, nekako, ne znam da li delimo zajednički utisak, ali ovako kada slušamo naše kolege Nemce, ne samo u pogledu zdravstvene zaštite i njenog finansiranja, mi nekako uvek ispadnemo loši nemački đaci. Kada pogledate strukturu zdravstvenog sistema u Srbiji, gledajući i njegovo finansiranje, mi smo kroz taj istorijski period dosta stvari preslikali iz nemačkog sistema. Međutim, u praksi nekako kod nas to doživi određene devijacije i naravno određene specifičnosti nacionalnog zdravstvenog sistema. Kada pričamo o DRG sistemu, odnosno sistemu dijagnostičkih srodnih grupa, mi nekako opet imamo sličan put kao i Nemci. Dakle, mi razvijamo naš DRG sistem na bazi onoga što je australijski sistem klasifikacije, kao što je i to, kao što ste čuli, Nemačka započela još 1993. godine. Kod nas je taj proces prilično prolongiran i nemamo kontinuitet u implementaciji čitavog sistema, već on ima svoj diskontinuitet. Započeli smo sa idejom još 2003. godine, ako se ne varam, postojala su dva ozbiljna pokušaja 2009. posebno 2012. i 2013. ali na ovom mestu neću ulaziti u to da li nije bilo odgovarajuće političke volje ili je procenjeno da zdravstveni sistem u tom trenutku nije spreman za uvođenje jednog ovakvog novog načina finansiranja u okviru stacionarne zdravstvene zaštite. Ono što bih želeo takođe na ovom mestu da kažem da zbog ovog prolongiranog procesa uvođenja DRG-a i uopšte reforme finansiranja sistema zdravstvene zaštite, sigurno da je stvoreno puno nepoverenja u samom sistemu, posebno sa strane naših kolega, doktora medicine. Ono što sam se uverio, pošto intenzivno radimo poslednjih 7-8 meseci u kontaktu sa pružaocima zdravstvenih usluga, sa lekarima, jeste da postoji puno predrasuda. Čini mi se da će biti preko pola informacija, do toga da, recimo, DRG sistem je destruktivan po bolnice, da DRG sistem ne valja, pa su neke zemlje odustale od toga. Moram vam kažem da sve to zajedno nije tačno. Dakle, prvo nijedne zemlje nije odustala od DRG-a. Da li su neke zemlje imali problema sa uvođenjem DRG? Jesu. Neki su prebrzo ulazili u to, neki su ulazili preambiciozno u sistem finansiranja po sistemu dijagnostičkih srodnih grupa. Da li je u svetu danas za stacionarno lečenje, odnosno akutno zbrinjavanje i hospitalizaciju napravljen bolji sistem? Za sada nije. A ja verujem onog momenta kada bude definisan i mi ćemo se upodobiti sa firmom. Ovaj slajd ima ambiciju da prikaže šta je samo jedan deo institucija koje su uključene u implementaciju sistema dijagnostičkih srodnih grupa. Dakle, ne radi se samo o matičnom Ministarstvu zdravlja, već se radi o finansijskoj instituciji Republičkom fondu za osiguranje, institutu Batut, ali se ovde radi i o nečemu što je par excellence pitanje zarada, odnosno plata u sistemu zdravstvene zaštite, govorimo o javnim ustanovama,
ali sa druge strane finansiranje ustanova, što je delokrug rada Ministarstva finansija i same vlade. Moram da kažem da je, da li je to zakomplikovalo priču ili je pomoglo, sastavni deo, da kažemo, aranžmana i razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom jeste i implementacija sistema dijagnostičkih software. Ono što je jako važno znamo, to je da je odluka vlade i Ministarstva zdravlja da od 1. januara 2019. godine sve bolničke ustanove sa takozvanim akutnim zbrinjavanjem, ima ih ukupno 71 u planu mreže zdravstvenih ustanova, dakle ustanova sekundarne i tercijarne zaštite, pređe na delimično finansiranje po sistemu dijagnostičkih software grupa. Državni sekretar dr. Vincko je spomenuo u ovom prvom delu da je u okviru pilot programa 14 ustanova sekundarne i tercijarne zaštite od 1. juna uvežbavano za ovaj sistem i od 1. januara ove godine, dakle tekuće, se nalazi u jednom, pokazat ćemo, načinu finansiranja gde je otvorena mogućnost da te ustanove, ukoliko ostvare odgovarajući učinak, meren po DRG metodologiji, mogu da ostvare dodatna sredstva u odnosu na ona koja su ugovorena sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja. Ovo je slika opšte bolnice u Zrenjaninu, ako se dobro sećam. Ona je nešto što je, da kažem, ona jako dobro ilustruje poziciju i kapacitete našeg bolničkog sistema, koji je u svakom smislu predimenzioniran. Dakle, mi jesmo potekli iz neke bivše države, govorimo o zdravstvenom sistemu, koji je sigurno imao i više novca i u to vreme više ambicija, tako da smo imali bolničke ustanove koje su i imamo još uvek ne odgovaraju onome što su naše mogućnosti, a sa druge strane i potrebe. Koliko se sećam, ova zgrada i dan danas ima 4 ili 5 praznih spratova koji čini mi se i dan danas se greju. Dakle, ustanove koje su ušle u pilot projekat uvođenja DRG-a su navedene na ovom spisku, ja ih neću posebno nabrajati. One su selektirane na taj način da mogu da odgovore zahtevu, odnosno onome što je doneta odluka Vlade Republike Srbije, to je da uspemo prepoznamo različitosti u sistemu i da u periodu 2017-18 pripremimo celokupan bolnički sistem za delimično finansiranje po DRG-u. Zahvaljujući radu u prethodnom periodu naših institucija, moram ovde da kažem, to je Institut za javnu službu zdravlja i Batut, Republički fond zdravstvenog osiguranja, mi smo praktično doneli sve one propise koji su neophodni da teoretski danas bismo na neki način mogli da uvedemo DRG, ali ćemo reći koji je drugo lice toga u smislu dodatnih zahteva za upodobljavanje propisa kako bismo nesmetano uveli DRG u finansiranje bolničkog zdravstva. Iskoristit ću ovu priliku da zamolim da, a bit ćete sigurno sa kolegama u ustanovama u kontaktu, skrenem pažnju na nešto što je ovde između ostalog spomenuto. DRG ne može da funkcioniše bez lekara. Vrlo često, to smo se takođe susreli, se to doživljava kao tema za ljude koji se bave finansijama, odnosno time treba u bolnici da se bave ekonomisti. To je samo manji deo problema, odnosno procesa u kome treba da dođemo do nečega što je efektivno i efikasno finansiranje bolnice u ovom sistemu. Sa leve strane se nalazi dokument koji se odnosi na pravila šifriranja. Ta pravila šifriranja nisu neka, Bog zna kakva komplikovana materija. Međutim, zbog ovog prolongiranog procesa uvođenja DRG, ali i brojnih reformi, neke su bile neuspešne, neke poluuspešne. Kad spomenete reforme doktore u zdravstvenim ustanovama, što bi rekli, odmah se vataju za pištolj. Pa im još spomenete administraciju. A DRG ne može da funkcioniše bez pravilnog izveštavanja iz bolnice i to je trenutno najveći problem bolnica. Kvalitet podataka koji stižu do Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Vrlo često se dobija iskrivljena slika. A ključni podaci koji su potrebni da bi sistem funkcionisao jesu
glavni uzrok hospitalizacije, šta je glavna dijagnoza, prateće dijagnoze, koje su procedure pružene, razumemo se da to ne mogu da čine laici, što se vrlo često dešava, da se to da nekim drugim ljudima koji nisu doktori medicine, da to obave, jer su doktori naravno zaokupljeni ono što im je primarni rad, klinički rad sa pacijentima. Međutim, to u krajnjem, u realnom odnosu stvara ozbiljne, mi smo pravili scenarije simulacije, stvara probleme u finansiranju ustanova. I to je primarni zadatak koji se trenutno bavimo, koliko god jednostavno izgleda, vrlo je važno da se svaki doktor u javnim bolnicama, u našim bolničkim ustanovama upozna sa ovom materijom, jer tokom života, pa bar doktori medicine su savlađivali mnogo komplikovaniju materiju, a kamoli nešto što zahteva par sati pažnje da bi se razumela logika izveštavanja po dijaržiji. Ono što sam upravo pomenuo, dakle, ta odluka podrazumeva dosta je masovna i mora praktično dođe do svakog doktora u bolnici da bi se razumeli šta hoćemo da napravimo i taj proces se upravo odvija se prethodne godine, odvijaće se do kraja ove godine. Svi efektivi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i ono što može da nam pruže ekspertiza Instituta za javno zdravlje Srbije su stavljene u pogon, ne bili smo postigli što bolji kvalitet i osvojili osnovne znanje i veštine neophodne za početak primene ovog novog sistema finansiranja, a koji pre svega podrazumeva pravilno izveštavanje iz bolnica. Drugi deo, kada govorimo o ovim infrastrukturnim preduslovima za implementaciju DRG-a, jeste da je Republički fond zdravstvenog osiguranja u okviru svog portala, sa kojim se možete i sada sa tim sadržajem upoznati, instalirao odgovarajući softver koji se zove Gruper i koji prepoznaje ovu australijsku klasifikaciju i obrađuje podatke koji se šalju iz bolnica, podatke iz elektronske fakture i na osnovu njih za svakog pacijenta, odnosno jednu kliničku epizodu, izbacuje jednu dijagnostički srodnu grupu, upravo ovo što je kolega prethodno razgovarao. Gde se tu prave probleme? Imamo navike u našoj kliničkoj praksi, a to je da pacijent kada uđe u bolnicu promeni odeljenje, a pogotovo u tercijarnim ustanovama pređe s jedne klinike na drugu, tu se stvaraju problemi jer se istorija otvara, zatvara, tako dalje. Mi dobijamo više sliku, više kliničkih epizoda i više dijagnostičkih srodnih grupa, što u ovom sistemu finansiranja nije moguće. Dakle, trenutno se to pojavljuje jedna kao ozbiljnih prepreka, naravno negde jeste objektivna, a zato što imamo problem u bolničkim informacionim sistemima u složenim ustanovama kao što su Klinički centar Srbije i Klinički centar Vojvodine. Što se tiče ostalih bolnica, mi manje više imamo bolničke informacijone sisteme koje polako prilagođavamo, ugrađujući nove kliničke puteve koji se takođe rade u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Ukupno se u ovom trenutku pilotiraju 33 klinička puta koje u perspektivi treba zamene normative i standarde koji danas postoje. Ono što je takođe važno, to je da ćemo imati i odgovarajući kriterijum i merila za hospitalizaciju pacijenata koji su napravljeni na osnovu takozvanog evropskog protokola za prijem u bolnicu. Naravno da je ključni razlog za to još uvek visok nivo prosečne hospitalizacije u bolnicama u Srbiji u odnosu na ono što su uporedivi primjeri u Evropi i svetu. Sad da vidimo šta smo našli u okviru, mislim da će vam ovo biti ilustrativno, kako je moćno oružje i šta može DRG da pruži u okviru ovoga što jeste u njegovoj strukturi. Ovo je primjer jedne dijagnostičke srodne grupe. Ja pretpostavljam znate strukturu, šifre i nekakve osnovne elemente, ovde nije ovaj skup za to da pričamo o osnovama DRG-a, ali ću ja pokušati da objasnim kroz nekoliko samo primjera šta možemo zaključiti i na koji način uprave bolnica, odnosno menadžmenti, mnogo racionalnije i transparentnije da upravljaju svojim ustavom. Ovde
ovde se radi o jednoj dijagnostički srodnoj grupi, O67, to je vaginalni porođaj bez komplikacije, ponavljam, bez komplikacije. Radi se o, da kažemo, kliničkom entitetu koji zahteva potrošnju bolničkih resursa svuda na svetu gotovo istih. Dakle, ono što je rad, što su lekovi, što je materijal. Nema nikakve razlike, da li se radi o tercijalnoj, sekundarnoj ustanovi, da li se radi o Srbiji, Sloveniji, Austriji i tako dalje. On bi trebao da troši slične resurse. Mi smo to uporedili, dakle, kroz naše bolnice, ovde namerno smo naveli ove monetarne vrednosti, dakle, nominalni iznosi. Utvrdili smo, na primjer, da taj vaginalni porođaj bez komplikacija u GAK-u Narodni front više nego postruko košta, a kada uzmete prosek, koliko bi samo iz ovog uzorka koštao vaginalni porođaj negde iznad 37.000 dinara, ginekološko-akušerska klinika Narodni front bi na mesečnom nivou mogla racionalnije da pokrije ove troškove za oko 4,5 miliona dinara i ta sredstva usmeri eventualno nekom drugom pravcu. Dakle, to je ovo o čemu govorimo i o čemu kolega iz Nemačkog sindikata govori. Ono što takođe želim da ovde istaknem, važnost kliničkih puteva, oni će se koristiti upravo za kontrolu tog standarda. Da biste mogli da analizirate šta se zapravo dešava. Zbog čega su ovakve razlike u troškovima i u samoj strukturi troška. Morate da imate odgovarajući standard, mi ih imamo u okviru ovo što su akti koje produkuju Batut, ali bi nam klinički put ovde ukazao zapravo gde mi uspostavljamo ove velike diskrepance koje postoje u troškovima pojedinih bolnica. Takođe, naravno, ovo je vrlo jednostavan indikator, radi se o hospitalizaciji, odnosno dužini hospitalizacije za vaginalni porođaj bez komplikacija. Pogledajte kakve su razlike između pojedinih bolnica. Dakle, ovde se prikazuje i struktura troška u pojedinim bolnicama po istoj dijagnostički srodnoj grupi i ona zaista oslikava trenutni način finansiranja zdravstvene zaštite u Srbiji koji ne vodi u suštini računa o tome. Ono što se takođe susrećemo sa nečim što bi trebalo da bude ocena onoga što bolnica pruža, odnosno tretira, šta je prosečna kompleksnost slučajeva koje obrađuje odgovarajuća ustanova. Ovde možete vidjeti na primjeru ovih pilot bolnica kako se tu razlike javljaju. Navešćemo samo dva, da kažem, krajnje, ekstremna primjera. Klinički centar Kragujevac je negde na donjoj granici onoga što bi trebalo da obrađuje jedna tercijarna ustanova, mada ne zaboravljamo da Kragujevac nema opštu bolnicu te da pokriva dobar deo sekundarno, u stvari ukupnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, ovo bi bio na donjoj granici case mix index. Sa druge strane, ovo je interesantna situacija sa specijalnom bolnicom za interne bolesti u Vrnjačkoj banji. On ima jedan ovako vrlo ambiciozan menadžment koji je shvatio da vrlo lako mogu da se naduvaju rezultati bolnice, pa su došli do case mixa 1,6, verujući da kontrola fonda neće vrlo brzo ustanoviti da se radi o nečemu što nisu podaci koji odgovaraju realnosti, jer ta bolnička ustanova nema ni kadrovskih, ni tehničko-tehnoloških kapaciteta da se nečim ovakvim bavi u smislu kompleksnosti i patologije koja se prima u takvu bolnicu. Sa druge strane, evo skrenut ću ovde pažnju između dva instituta za kardiovaskularne bolesti, Dedinje i Kamenica, koji su vrlo slični u kadrovima i ono što mogu da pruže u smislu tretiranja patologije, imaju
veliku razliku u case mix indeksu. Dakle, neko od ova dva igrača loše izveštava i na tome trenutno radi. Čini mi se u ovom trenutku da opšte bolnice, bez obzira na probleme u izveštavanju, se kreću negde na zadovoljavajućem nivou kliničkih epizoda koje se tretiraju na 1,1 u celini. Tako da, zašto je važan ovaj case mix? On će biti verovatno prvi, da kažemo, parametar koji će doprinositi transparentnosti rada ustanova i bit će dostupan najširoj javnosti. Mi ne znamo, u stvari znamo, ali još uvek ne objavljamo, vidjet ćemo kakvi će biti podaci za sofisticirane vrhunske ustanove, ali iskustvo iz zemalja koje su to uvodile zbog nemotivisanosti takvih ustanova da na pravi način izveštavaju, dešava se da imaju nizak case mix indeks. Onda se profesori sa eminentnih klinika ljute zašto to tako izgleda, ali u osnovi vrlo često biva da se loše izveštava iz takvih ustanova. Na kraju se to naravno dovede na odgovarajući nivo. Ovo je nešto što uvek izaziva kontroverze kada radimo i kada smo radili s pilot bolnica. Svi očekuju ovaj podatak na kraju. Ovo je slika svake zemlje pred uvođenjem DRG. Dakle, ovo su realne bolnice. Od bolnice 1 do bolnice 14 kriptovani su i nazivi da ne bismo ovde diskutovali koje su sad baš bolnice u pitanju i koje ustanove. Bolnica 1 bi u odnosu na sadašnje ugovorena sredstva dobila polovinu manje sredstava, dok bi bolnica, pretpostavimo, izvinjava se, bolnica 14, dok bolnica 1 bi dobila dvostruko više sredstava i sigurno da jedno čekaju da se DRG uvede. Ja nisam na početku rekao, mi smo, koliko smo to ispratili, jedna od poslednje dve, odnosno 3 zemlje na evropskom kontinentu mimo zemalja Sovjetskog saveza koje nisu uvele DRG. I ovo je bila slika. Šta mi očekujemo kada bismo gledali ilustrativno kroz ovo? Da zapravo se kapaciteti bolnički adaptiraju, to jest kako se to kaže, optimizuju, da odgovaraju potrebama i ono što su mogućnosti, pa da kažemo tako da se ovi plavi stubići harmonizuju i približe ovoj crvenoj liniji, odnosno da odgovaraju ono što je nekakav optim. Šta sve obuhvata delimično finansiranje? Dakle, nije jednostavan proces. Pre svega kolege iz Batuta su naporno radile i još uvek se radi ta analitika i modeliranje planiranja u DRG. Ovde je spomenuto. To planiranje sa sobom nosi novi način ugovaranja i mnogo veću odgovornost uprava bolnica. Dakle, radi se o prospektivnom ugovaranju. Nema više istorijskog pogleda na stvari i da na bazi kapaciteta možete da prepisujete planove. Već ugovarate nešto ako probijete ono što ste ugovorili. Ne možete doći na vrata fonda, kucati i tražiti dodatne pare, znači da loše upravljate. Dakle, to je prva faza procesa i na tome se radi i radit će se s menadžmentima ustanova. Novi sistem kontrole fonda, pored onoga što jeste današnje uloge u fokusu, je kontrola namenskog, nenamenskog trošenja, jer ta kontrola proizilazi iz sadašnjeg načina i linijskog finansiranja, gde su pozicije u finansijskom planu ustanove napred definisane, što kažemo u sitnom crvencu. I fond kontroliše da li ste vi te namene poštovali, sa vrlo malim prostorom da možete vršiti alokaciju prenamenu sredstava. To je naše ustanove učinilo, odnosno njihov upravljanje potpuno nefleksibilno i dovelo do odgovarajućih apsurdnih situacija gde sjajni menadžeri koji su uspeli da uštede sredstva sledeće godine za koliko dobiju manje novci. Dakle, to su posledice takvog načina finansiranja. Da se razumemo,
linijski način finansiranja. Vole sve zdravstvene vlasti. Žele da vam definišu do kraja šta ćete trošiti, jer on pruža iluziju da potpuno kontrolišete troškove, obuzdavate ih u bolnicama, da tamo sve ne pomami neki direktor i počne da zapošljava i enormno troši novac. Ali drugo lice te medalje jeste upravo ovo, da mi ne možemo fleksibilnim učinjem upravljanje u bolnicama i da on bude racionalnije, da se izdvoje oni koji imaju učinak, koji bolje upravljaju, koji imaju kvalitetnije usluge. Rekli smo, kriterijumi za prijem će se testirati na osnovu onog što su pravila u okviru Evropskog protokola za hospitalizaciju i nešto što je vrlo složen proces koji na neki način smo inicirali i započeli, a to je da se utvrdi nova metodologija određivanja cena, ne samo DRG usluga, već i onoga što ne pripada tome, to su ambulantne usluge, dugotrajna hospitalizacija koja obuhvata fizikalnu, psihijatriju, palijativnu negu i tako dalje, dakle ono što nije DRG, i koji treba mnogo više i u većoj meri da korespondira sa onim što su realni troškovi bolnice. Mi se nadamo da ćemo to je jako složen proces koji će između ostalog obuhvatiti i prilagođavanje onoga što su težinski koeficijenti koji mi importujemo u celini, odnosno iz Australije, treba da dođemo do nečega što su naši nacionalni koeficijenti koji odgovaraju onome što je realnost. Dakle, sa desne strane možemo da kažemo šta su ciljevi i mislim da je kolega to jako dobro podvukao. Šta je važno? DRG ne donosi nove pare u sistem. Vi imate na ukupnu masu novca jedan alat koji možete racionalnije da upravljate. DRG ne dovodi do, ružna je reč, štednje. Mi ne možemo štediti. Naravno da su iskustva zemalja koje su uvodile, delom je to ovde spomenuto, dovela do toga da menadžmenti bolnica, shvatajući logiku DRG, počnu nekritično skraćuju hospitalizacije na štetu pacijenta. Može i to da se desi. To je neetički. Dakle, taj balans mora se uspostaviti. Glavna, da kažemo, poruka, DRG ne donosi novac, već na ukupnoj masi para vam daje odgovarajuće mehanizme da racionalnije upravljate u sistemu. Naravno, ta transparentnost kod nas jeste isprofanisana reč, ali ta transparentnost u kome vi možete da vidite na koji način, koje usluge pruža ustanova, kakav je njen učinak, pa na kraju krajeva i kvalitet, je od velike važnosti za kontrolu onoga što se dešava u bolničkom sistemu. Ovo je model koji vas neće zamarati, koji u 2018. za ovih 14 bolnica, koji na osnovu metodologije omogućava da te bolnice, ukoliko ostvare odgovarajući učinak, mogu da dobiju dodatna sredstva. Ovo je jedan obrazac koji je iskreiran za kontrolu fonda, odnosno nadzornike kontrole, koji vrlo brzo mogu odgovarajuću metodologiju da utvrde procenat greške u izveštavanju iz bolnice. Sigurno će fond utvrditi odgovarajući nivo greške koji je dozvoljen bolnici u izveštavanju kako bi imala nesmetano finansiranje. Ono što je zadatak koji bi trebalo da uspostavimo, oko čega se razgovara, to je da praktično od ukupnih sredstava bolnice ugovara se 80% po sadašnjem sistemu i tu zovemo, da kažemo, jedan tranzicioni period. A 20% bi trebalo da bude variabilni deo koji se formira na osnovu DRG metodologije, od 15%, odnosno novih 20% i na osnovu pokazatelja učinka i pokazatelja kvaliteta, njih ima ukupno 5, svaki bi trebalo da nosi sa sobom 1% ukoliko postignete takozvani nacionalni prosek. Koji su to pokazatelji učinka koji smo mi u stanju sada da pratimo iz podataka koje ima Republički fond za zdravstveno osiguranje? To je prosečno trajanje hospitalizacije, broj ambulantnih pregleda po lekaru, dakle pokazatelj učinka, to je već 2%. Dalje 3%, odnosno svaki pojavan interhospitalni mortalitet, radi se o indikatorima kvaliteta, procenat dnevne bolnice u odnosu na stacionarne
usluge i procenat pacijenata tretiranih takozvanim rezervnim antibioticima koji su propisani odgovarajućim aktom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ono što je intencija da se ostvari dodatno finansiranje bolnica na onih 100% za ustanove koje se bave transplantacijom, interventnom kardiologijom, neurologijom i da posebno skupi lekovi se dodatno plaćaju i ne ulaze u cenu dijagnostičke sorne grupe. Sva iskustva zemalja i nama uporedljivih i one koje su mnogo veće govore da su bolnice koje uspeju da podignu nivo usluga dnevne bolnice su pobednici u ovom sistemu, odnosno dobitnici. I to bi trebalo da bude jedan od ključnih zadataka naših uprava bolnica da se usmere u ovom pravcu. Ono što takođe radimo jeste odgovornost za troškove u bolnicama. Ona u ovom momentu je glavobolja uprave bolnice, odnosno menadžmenta, da se rukovodioci organizacionih jedinica, odnosno načelnici odeljenja, laboratorija, nemedicinskih službi u manjoj meri ili uopšte ne bude troškovi. Mi smo postavili matricu u kojoj će svaka od 71 bolnice imati odgovarajuće troškovne centre na osnovu kojih možemo da pratimo i direktne i indirektne troškove. Ne bih vas zamarao ovom metodologijom, ali svakako ćete imati mogućnost da se i sa tim upoznate. Ovo je samo jedan od izvoda iz matrice troškova Zrenjaninske bolnice, koji ugrubo prikazuje koliko je koje odeljenje u Zrenjaninskoj bolnici prihodovalo, a koliko je napravilo trošak bolnice. Sigurno da se internisti uvek ljute na nas kad ovakve rezultate prikazujemo, ali te preduge hospitalizacije, što bi rekli, to grejanje ostavlja ovakve tragove. Dakle, 3 puta je ovo interno odeljenje više potrošilo sredstava nego što je prihodovalo bolnici i ovo će biti na raspolaganju svim bolnicama u narednih nekoliko meseci. Ovo je nešto što je ukupna ta tabela, nema za ambiciju sada vam prikazuje šta sve znači, ali vrlo se opsežna analitika na nivou bolnice vodi o trošku. Sad, ono što je merenje učinka, ono podrazumeva učinak ustanove, učinak odeljenja i učinak lekara bolnice, njegovog tima. Za ustanove mi imamo odgovarajuću metodologiju i tu nema nekakve preterane dileme. Međutim, pa da kažemo i na nivou odeljenja, merenje učinka lekara, bolničkog lekara je uvek kontroverzna tema i u svim zemljama izazivala dosta diskusija. Zbog toga smo vrlo pažljivi i testiramo nekoliko modela koji bi trebali da omoguće najveću moguću pravilnost. Mi nemamo ideju da unesemo u ustanove, ali zaista mora da se vidi ko ostvaruje odgovarajući učinak za ustanovu u odnosu na ljude koji to ne čine. Što bi stvorilo osnovu za nagrađivanje. Na ovom mestu moram vam kažem da su započeti pregovori sa reprezentativnim sindikatima u novembru mesecu prošle godine. Nije baš sjajna atmosfera vezano za nagrađivanje, zbog toga što mi u našem pravnom sistemu nemamo praktično prostora za bilo kakvo nagrađivanje, ali i sankcionisanje zaposlenih. To je jedan ozbiljan problem bez koga DRG može da ima svoj puni efekt. Dakle, ukoliko ne možete nagraditi ustanovu odeljenja zaposlenih, onda se postavlja pitanje kako ćete vi da podignete efikasnost odgovarajućih ustanova. Nadamo se da će ti razgovori uroditi plodom, jer će i sami predstavnici sindikata, kao što smo ovde i čuli, i tu praksu smo hteli i kod nas da implementiramo, da budu uključeni u proces definisanja kriterijuma i merila za ocenu lekara u bolnicama i bit će sastavni deo odgovarajuće uredbe koje bi trebalo da se usvoji do kraja godine. Ovo su klinički putevi koje sam već spomenuo i ne bih se ovdje zadržavao, tu su i moje kolege koji intenzivno rade na razvijenju odgovarajućim ustanovama. Nadamo se da ćemo možda i do kraja ove godine razviti čitavih 50 kliničkih puteva koji bi trebali da pokriju gotovo 2/3 patologije koja se tretira u našim bolničkim ustanovama. Ono
Ono što bi, da kažemo, u perspektivi trebalo se desiti, to je da kroz odgovarajući integrisani klinički puteve možemo da ispratimo pacijenta od primarnog do tercijarnog nivoa. I nekoliko reči u primarnom nivou, jer zaista to zaslužuje, da ne bi bilo da se nismo spomenuli nešto što je podjednako važno i paralelno se odvija kao proces. Znam da nije tema ovog skupa, ali ono što jeste intencija, to je da sadašnju kapitacionu formu koja je bila plod kompromisa iz 2012. godine u pogledu onoga što je njen zahvat unutar plate, dakle taj deo koji je ukupno varirao između najmanje i najveće plate je bio negde iznad 8%, što u praksi je bilo negde oko 3000 dinara između lekara koji najviše radi, najbolje ocenjeni onoga koji je najnižu ocenu. To je naravno dovelo do toga, ne samo to, ali priroda naše kapitacione formule je takva da se vrši verovatan pritisak na lekara u smislu takozvanih statičnih parametara. Koliko je bilo preventivnih pregleda, koliko je bilo pacijenata i tako dalje, ne ulazeći u ono što je kvalitet rada lekara. Zbog toga je kreiran novi model kapitacione formule koji je proistekao iz konzultativnog procesa koji smo sproveli tokom prošle godine sa jednim delom direktora i istaknutih izabranih lekara iz domova zdravlja, sa druge strane sa predstavnicima komora i sindikata. To su nam bili ulazni zahtevi za redefiniciju kapitacione formule koju u ovom momentu smo prebacili na nivo onoga što su indikatori kvaliteta, odnosno u koji će se pratiti rad izabranog lekara, šta zapravo taj lekar na primarnom nivou radi i kakvo je stanje njegovih pacijenata. Poštovane kolege, ja se izvinjavam ukoliko sam malo odužio, ali mislim da ova tema zavređuje pažnju i nadam se i verujem da ćemo u narednom periodu intenzivno sa svima vama koji ste delegati u Lekarskoj komori razgovarati i želiti da čujemo šta su vaše sugestije. Dakle, imat ćemo prilike da čitave godine izbrusimo model koji ćemo implementirati tokom sledeće godine. Dobro je da imamo ovaj tranzicioni period, nikom ne pada na pamet da dovede u ozbiljan finansijski rizik naše bolnice. Vidite i sami da u Nemačkoj, koja ima jedan od najboljih DRG sistema, se to stalno preispituje, to je jedna priča koja nema svoj kraj, već ćemo mi svi zajedno u narednom periodu razgovarati o tome. Na kraju kraja vidjet ćemo kakav će i cenovnik do kraja godine fond definisati u pogledu dijagnostičkih sornih grupa. Ono što takođe želim da najavim, da će ovi podaci biti javno, da kažem, ključnih podataka koji će biti korišćeni u redefinisanju mreže zdravstvenih ustanova u Srbiji. To se posebno odnosi na bolnice, koje bi trebalo u narednih godinu i po do dve da počne da se sprovodi u smislu remodeliranja našeg bolničkog sistema i njegove optimizacije spram potreba u Republike.